Jangan lupa ya di like, subscribe, comment, and share. Wah iya, Ji, lu kenapa ngejedok ayam? Kayak ayam makan karet. Nih gua lagi nungguin kapal. Nungguin kapal. Iya. Emang kapal lu tungguin kenapa? Gua mau minta duit sekopot. Wadah, lu cangak amat, Ji. Lu ngopi ya? Ya, lu ada, Jo? Ada, aku mau kopi. Tuh kopi ya. Oh, rokok. Udah, jangan ngelamun aja lu, buset. Udah sono bikin kopi. Nih, gua mau kencing dulu, ye. Mau kencing gua kebelet. Dari tadi gua tahanin. Kencing mana ini gua? No, WC gua pipi. Itu baby. Lu pas cangak lu emang. Gua kencing dulu ya. Ya udah, Jo. Nanya apaan lu, Bang? Uma Pak RT nangeti. Ji, perasaan Pak RT nggak jual kendi. Pak RT nggak jual kendi. Uma Pak RT nangeti. Pak RT nggak jual kendi. Aduh, Uma Pak RT nangenti. Ji, Pak RT nggak jual kendi. Gua tampol lu. Woi. Ya, ngapain emang lu? Nih, gua bilang Pak RT nggak jual kendi. Wadah, paling lu yang cangak kagak nyambung. Coba, Jo, lu urusin, Jo. Apa lu, Bang? Rumah Pak RT nangenti. Oh, rumah Pak RT di mana? No, kelewat. Tadi pas warung. Iya, di sono dah tuh rumah Pak RT. Ya udah, sono. Ya, makasih mah, Bang. Iya, sama-sama. Nyambung, Jo. Lu cangak. Buset dah, dia mau orang Jawa. Nanya rumah Pak RT di mana? Gua kira Pak RT jual kendi. Waduh, lu mah cangak jasa, ampun dah. Udah, Jo, lu duduk. Udah, kopi tuh bikinin. Iya, Jo. Nih. Aduh. Iya. Kira-kira lu, Ye. Aduh. Ini kalau kecil yang kagak pernah di polio begitu tuh anak. Nih, cangak jasa punya temen. Temen kagak ada lagi, dia doang lah. Duh. Woi, cepetan bikin kopi. Iya, Jo. Buset. Buset. Lu, aduh. Cangak amat. Kira-kira masa kopi di mangkok? Gelasnya pada kotor, Jo. Ih, Kemarin babe nanya. ya elah. Ini gua gimana nyeruputnya? Tenang, Jo. Ini gua ada sedotan. Buset. Atuh lu kata minum es cendol, pakai sedotan kopi. Nikmatin aja, Jo. Aduh gua sakit jantung gua ya ngadepin lu beneran. Untung temen kakak ada lagi gua pegal gua mah sama lu sebenarnya nanti. Atuh gua nih kayak nyerudut es cendol. Jo. Buset. Wah ya, nih kita udah ngopi ya. Ya, berhubung kopi di mangkok nih sama lu dibikinin. Aduh, hebat jasa dah lu mah udah emang. Sama rokok udah ada. Nih apa yang kurang nih? Roti tawar enak kali ya dicocol ya. Waduh iya bener ya. Lu main otak lu encer kayak ingus. Ya, gua ada coba nih. Wow. Bisa dapat proyek gua. Mantep ya, Jo. Kali sepiteng. Wadah. Iya, roti tawar kita. Celupin ke kopi. Waduh. Iya ya, aduh lu demen lu, baru temen gua lu. Nah, lu ke warung Pemula ya? Beli roti tawar, ingat beli roti tawar. Iya. Beli apa? Roti tawar. Buat diapain? Buat dicocol di kopi. Iya, pinter dah suruh lu. Ke warung Pemula. Iya, gua tungguin di mari nih. Lu sini aja, Jo ya. Jangan lama-lama ye. Iya, Jo. Woi, nama Jo. Atuh lu pakai sendal. Buset dah. Deh, Jo, orangnya. Wadah. Udah sana. Lu ngopi aja udah situ dulu. Ya udah sana. Aduh, sana bener-bener. Pemela. Apa lu ye? Beli roti tawar ada. Ada nih, Berapa, Pemela? 10.000 doang. 3.000 nggak dapet, Pemela. Kagak lah. Kayak setengah dah nggak dapet. Apa kali roti ditawar? Udah goceng dah, goceng. Enggak. Kesana. Wah ye, mana rotinya? Ada, Jo, tapi nggak bisa ditawar, Jo. Waduh, ye, tadi gue suruh beli roti tawar.
Iya, gua ngerti Jo. Roti semuanya tawar, tapi nggak bisa ditawar di warungnya. Aduh, lumayan sakit ya tuh gua ngeladenin dulu. Aduh. Ye, maksud gua beli roti tawar buat kita ngopi. Iya, di sono nggak dapet ditawar. Lu tawar di sono? Iya. Aduh, ya Allah, beri hambamu petunjuk ya Allah. Aduh, pegal gua ngeladenin dulu ye. Ye, maksud gua beli roti tawar. Iya, udah gua tawar nggak dapet. Astaga, gimana ini gua ngejelasinnya? Ye, maksud gua roti tawar ye, buat kita ngopi. Roti tawar ye, roti tawar. Aduh, Iya, Jo, udah gua tawar nggak dapet Jo. astaga. Aduh, yang gua ini gimana gua ngejelasinnya nih? Aduh, ya Allah. Ye, lu tadi kan gua suruh beli roti tawar. Beli roti tawar, itu duitnya. Iya, gua ngerti Jo. Nggak bisa ditawar di warungnya. Emang berapa harganya? 10.000. Terus? Gua tawar. Waduh, lu cakap jasa, ampun. Waduh, gimana gua ngejelasinnya? Lu mah nggak nyampe-nyampe. Udah ganti aja dah, pegel gua. Beli apa Jo? Beli kuaci udah mantep deh kuaci. Kan kalau nggak ada kuaci, beli apa nih? Kalau nggak ada kuaci, terserah lu dah. Yang penting cemilan nih buat temennya kita ngopi. Ya, ngopi, udah ada rokok, beli cemilannya. Iya, terserah lu udah kalau nggak ada kuaci. Ngerti nggak ya? Iya, gua ngerti. Jangan iya, ayah lu mah. Ntar agak salah lagi, udah tadi kagak nyampe, gue jelasin lu roti tawar. Tenang aja lu mah Jo. Ya udah sono, beli kuaci lu. Iya. Iya dong. Malah beli Ya, lu lagi ye. Cangep lu. Mau beli apa lagi lu? beli kuaci ada. Kuaci habis. Tadi kata si Jo kalau kuaci habis setelah gua. Apa yang mirip kayak kuaci ya? Nah, Pomela itu apa Pomela? Ini mah gabah buat panen ayam gua dari pagi belum dikasih makan. Itu berapa Pomela? Gua beli goceng. Udah kita bayarin ke ban. Dan nih. Lu buat apa ye? Terus si Jo buat cemilan. Ya Allah, masa cemilan gabah? Yang bener aja. Si Jo entah senang nih, gue beliin ini nih lebih banyak dari kuaci. Biar spesial gue umpetin dulu lah. Sih, mana ada kuacinya? Habis Jo. Habis. Terus lu beli apaan? Ayo tebak yang mirip sama kuaci apa Jo? Yang mirip sama kuaci ya? Iya Jo. Kacang, ye. Salah Jo. Ayo tebak lagi Jo. Ih, siapa nih ya? Mirip sama kuaci. Biji mede. Salah Jo. Tuh gue nyerah ya lah. Habis apaan? Nih gue beli ini Jo. Buset gabah. Aduh.